tuntum video a chuan khovela assault rifle larber te zingmi tila kan soi sul om love AK-47 chungchang le alo pian chhuwa dan kan ngai thla ho dawn ani AK hanti lai taka a hi automatic na ani a Russian trong chuan automatic ti na ani a ke ve thung hi chu siam tu pa Mikhail Kalashnikov aminga Kalashnikov ti lai lak hini in kum sang ka zakua somli pasari kuma a enchin na Silai prototype ma saber peifel ani awangin sangka zakua somli pasari kum hi da telin AK-47 ti alonita ani kum sangka zakua somli pakhat ani indo pui panhi na po abo ruak alum thakop mai ram sang indawin ral thuam lama intlan siak na po anna sa tole ani October ni alawin her chu meu chuan Battle of Bryansk anti German le Russian Soviet Union indo na haw tak zet mai ni somni chuang zet o chu Bryansk khopui Soviet Union rama tran ani he indo na nge hi AK-47 siam chok tu Mikhail Kalashnikov athin lunga Silai siam chak na chok tho tu ti la kan soi solom love he Battle of Bryansk anti kum sang ka zakwa somli pakhat October ni atanga ni somni pani a indo na hian kum somni pani mi tlangwal kum sang ka zakwa somthum pariat kuma Russian sipai zoma tank T-34 commander ni mek Mikhail Kalashnikov po chu telve in German rallian beile din thai top achua ateng T-34 le akru tenen ral an dawlet na samay ni ma se chu tia ral an be mek lai chuan van doi thlak takin adara ka hliam ani talo maya he indona hian Germany ne na chanchun zomin Soviet Union sipai singriat lai an thia singa lai mai German sipai te kota anin pe ani ti chuan ka hliam ani awang chuan Mikhail Kalashnikov po chu damdoi ina da ani rilru le taksa liam tora rum mek lai chuan ral be pui Battle of Bryansk ral do ve German ral be le ta te top lo chu ve tu sipai pakhat liam ve a khumbulamu chuan engting nge indona hian ne tu kan ni theite lulang German sipai tinten automatic rifle ne na kan laman ron pan line ke ni Soviet Union sipai ve thung chu Silai pakhat kha sipai pathum ten kan an tro mani melma min ma chon tir dana hian ne ngai na om lovani tin aphun ve na sane he sipai liam thu soi hian Mikhail Kalashnikov thin lunga thu soina in thildang renga ngai tu tir thei talawa chu huna tanga Silai siam chu ve du na le tumna nget tak nei chawin adam fela adam do in a chu san meu chuan a veilian ber Silai siam bultran tumin avir tangal vut mai ani kum sang ka zakwa somli pani aloni Kalashnikov po chuan aril ruwa om ange mai chuan ama motor hung ruwa le thil rang telam khomin Silai ruang am duan chu atran chho ve ta ma se sipai dang tele mitam tak rin alo lo na sakhop mai amai ro chu tumru tak le rim taka be tlau tlavin chumi kum sang ka zakwa somli pania chuan submachine gun a design in a boy pui chho na samaya chumai du tok lovin akum le kum sang ka zakwa somli pathuma LMG light machine gun design le in puitlin ngai tumin abe na samay ni heti lai hian ama hitlang wal kum somni palimi chau alani nge kum sang ka zakwa somli pali kum tirlam alawin her chuaka Soviet Union sipai tapon indo an machon le hardon lo ti ria in andu emo du lo emo anin bol sai ve tho chu ngai si ni amai ro chu an Silai rin roll submachine gun PPSH 41 le an rifle rin roll machine na gun rifle nen chuan ralbe an zoom to lo ani ma na Soviet Union sarkar pon an sipai te Silai muhman tur thar 7.62 into 39 mm tlang zarin he Silai mu mang thei tur Silai thar amel chhotran ta Silai designer rang in an Silai siam Soviet Union sipai te man atana thlan ani ngei theinan Silai thar duangin an boi ta sang lom mai ni Mikhail Kalashnikov po Soviet Union sipai ten 7.62 into 39 mm Silai mu an mang to don tile Silai designer tam takin he Silai mu mang thei tur Silai thar designin an boi hlom em mekani ti riat an ni chuan chawna le phurna thar apen sa hle maya rifle designer rual te zinga 7.62 into 39 mm mu mang Silai in elna tel ve nge turin na athok ngal ta char mai ani chutianga thatel Silai thar duanga hun le tha asen nu chuan American M1 Garand Antonin Silai thar 7.62 into 39 mm mu mang gas operated long stroke piston semi automatic carbine chu aron siam chok ve talol maya
chu ngai chu 7.62 into 39mm mu mang thai rifle design in ti siak na chuan phur takin atel pui ve ta ani kumsang ka ko somli pali mei tha in ti siak na chu tan ani ta a Soviet Union ram chunga Silai siamtu rifle designer rang te chuan an Silai siam te chu an ron keng hloma chung Silai te chu a trend bolt action te full automatic te semi automatic te ni in category rang a trend an ni le a fiana le en chin rang an ma chon theu nuwa nol an nei te theu mai ani semi automatic rifle bi ka Mikhail Kalashnikov siam rifle chu designer lar tak Shimonova Silai siam SKS 45 chuan aron king thachiang khermai he Silai siam in ti siak kumsang ka ko somli li ania hian designer heng Fedorov te Tokarev te Simonov te Alexei Sudayev te Silai siam chu sipaiten ataka enchin na trial ni puitura thlan anni a Mikhail Kalashnikov chu hlo chamna nen a workshop lama akir le nuwa chuan angai tuana khovela Silai la berle sipai rang le helpol chanina anman lim thla hi alo lang taruai roi tanta ani chutiang chuan Silai siam lama aril ru ngai tuana sen chun zomin chol lewin abei ta zela kumsang ka zakwa somli paruk alo ni le meu chuan Soviet Union pon Silai rondu thazelin rifle pangai mei du tok levin assault rifle design competition abuat sele tamo mai ni he Silai thar siam in ti siakna hian Mikhail Kalashnikov po ronin sangmar le in asilai design thar bernen aron telvele a kumsang ka zakwa somli pali kuma American M1 Garand Entona a rifle siam le German STG 44 assault rifle te Enton ko pa asiam thar full automatic assault rifle AK1 le AK2 tia an hming avo te chu in ti siakna chuan atel pui le ta a henga Silai design te hian magazine mu somthum leng ve an ron manga AK1 hi thir hlo matanga Silai bomb Silai inpui anker mild receiver anti angkhani in AK2 hi stump receiver ani thunga stump receiver kanti hi rangwa ang deuh thir phek manga Silai bomb Silai inpui a khol bomb an siam soinani amai ro chu heti laya a AK siam te hi tunlai kan mu ang AK hi nilovin heng AK siam te hian long stroke piston le gas tube kha a Silai don hnuai lama ala nei thunga a bolt hi a vir thai chi rotary bolt a mang boka a receiver po a chung le hnuai upper le lower receiver a intren chi aron manga lower receiver lama hian avon chan le a me pona trigger unit housing hi a rangala thlak thein a om ani a safety le fire selector te po tunanga mun khata om lo hian a rang ve nan oma tin a charging handle a lo na kan ti po hi me po ani po a invalid thai chi ni lovin apang veilama da ani bok ani kumsang ka zakwa somli paruk Silai siam inti sia ka hian Mikhail Kalashnikov fa Silai siam te hian sipai te mit an lata ve le maya Silai dang te nen chuan en chin na trial ni puitura thlanjinga alo tel ve ta ani Mikhail Kalashnikov fa assistant Alexander Zaitsev chuan achian pa ne na an ek siam dun ti ila Mikhail Kalashnikov fa Silai siam na konga hian alo pui bom ve trina ti chuan an ek siam chu atlo jok nan le man anom jok nan ruang amte siam thahret turin achian pa chu athuron ta a Mikhail Kalashnikov ero chuan el pui dang te ain achung nung tho sia angai kherdon em ni ti in thu an du zeta amai ro chu achian pa thuron ang chuan Silai alo tlo jok nan an redesign ta tho ani kumsang ka zakwa somli pasari alo ni meu chuan AK47 prototype dik tak chu sipai te pona andu thala enchina nei pui thei tura ron chop chua anita a ti chuan a Silai siam masak laka chuan ron tidang lam lekin a long stroke piston le a gas tube kha a barrel chunglama a dot chunglama aron da ta a ti chuan a Silai call in pui receiver po upper receiver le lower receiver neya chong hi neya a siam masak kha in pui khat nei inaron siam ta a ti chuan fire selector le safety po mun khata a Silai ding lam sira trigger chung zona ron da bokin a Silai kom le a malam dom chan te po aron ti dang lam tanual ani chutiang chuan Mikhail Kalashnikov fa assault rifle siam AK47 dik tak chu Soviet Union sipai te chuan kumsang ka zakwa samli pariat khan en chin na an han nei pui ta tak maya
mun vot le mun luma te chir dial le mun ro vai vut tam na huna te en chin rang rang nan nei puita a that em awang le en kol nuam tak ani awangin 7.62 into 39 mm assault rifle an zon me na cha na ngain an silai tharatan an lo thlang ta ani AK-47 hi kumsang kha zakua somli pakua atang khan Soviet Union sarkarin sipainol pui manatan asiam chuak tan ta a Soviet Union sarkar sipai te kuta alu nu kumsang kha zakua somnga pakhat le kumsang kha zakua somnga pakua inkar khan sipai te chuan an man atanga anton hriat atangin silai alo tlo le zual zok na ta na an siam danglam ve hret hret zela khol manga kirngai mil receiver kha tlo zok ma se na thok tu amamo tam zok awang le asia ma hau ta ka wangin aman ataw zok lo theisi lova chowang chuan stamp receiver rangwa ang thir phek manga asilai khol in pui siam ang chi in an thlak chho ta zela tin asilai kom fix bat po kha folding bat akom the theiten an siam danglam ve bok ani asilai ngor na lutuk tur le eng pe chuak na sala tuk tur ve nan amora muzzle brake te an vu a tin asilai tubo a hamarin silai mu a chupuak rang lutuk tur ve nan hammer retarder te vuabelin siam danglam ngai thren kat an siam danglam ve nual ani chowang chuan AK silai sangkha zakua som nga pakua nulama siam chu ho reng kha AK-47 ti ni to lovin AKM ti alo ni ta hloma automat kalashnikov modernization ti na alo ni ta ani AK-47 hi Kovel assault rifle zinga hlotling bera chhal ani a khowot le kholum chirdiak le vaivut le ruasur hnuaya po silai dang ain thapa ngai zo ka man thei ani mai baka enkol olsam mai ani a AK-47 silai aya indona machon hnem silai dang an la om lo ani khovel ram rang sipai tele helpol chanin an mangna se a ram enge mozatin an siam chong ve nge a kan ram india ram nge ya po sipai te thamon pui perti la kan soi sual om love te chuan kum sang kha zakua som pakua November ni soma Russia ram chunga thingtlang kho pakhat Korea khu alo piang Kovelin rifle designer ro puitia alo hriata Mikhail Kalashnikov chu kumsang ni le som pathum December ni som ni pathum khan som ko palimi ni in a Kovel zinkawng alo zo top ta a rifle designer ro pui tak ani na le akut chuak AK-47 assault rifle ero Kovela kalsanin kudruak alo piang ani angin kudruak ve ken chatuan rampanin akir le ta ani